Msempulo akunjalo bafethu ufuna uphendula la abantu abathi mina hayi njalo manje ngenza amavidiyo ami ngiwashayela emahlathini hayi ngiyemphantweni ngiyetohweni angoba mhlawumbe ngiyisigebengu noma ngiyiphara yabo ngiyosebenza yabo ufuna ubone ukuthi hayi akusona isigebengu lesi umphanto kuphela wabhuti yabo ya ufuna babona abantu ukuthi hayi umuntu unyaka uphele esahlanganise khuluthe bhenga covid nesenti leli ha hey futhi impilo